Kaseng Khasi Students Union KSU Ranikor Circle hadian ba kalalap ya kajingsniu palat kasurok kabadaya nasional khatpramer shadu umpung kabalanang jot hakaba hadu kumbah nyau pratli kijingking ding kila syakta bat namar kani kadau kaseng kalabu jingmaham ya barok kitrok bakim day bankit palat put ya ka kabala dep penjari da Deputy Commissioner Southwest Khasi Hills District. Uba Marconi Thongni, Presiden ke KSU Ranikor Circle haka press conference kaba ulapha, ulaong ba kajinyat kitrok kibakit palat put kala penlong yakini kisurok kijingking bakin torno kamtam menta bakadei ka ayom slam. Shu ulayat hu ba haka jinglap jong kaseng kidon hadu nyau ne pratli kijingking ding kibala sedang tor bat artli kijingking kiba kamjrong kata kijingking ha umpung bat kijingking bor basing. Haka bakitei kijingking lada kitrok kibayat manlakasngi kimkit kat kum kijing betha kabalong kendai ton kan sapoi kapor baki ni kijingking kin sator pat bu jingma yakibayat lengba kini kisurok. Shu uloong ba kum kaseng kam khang ya kajingya jugi trok khnrei ki dei pat ban buram bat kongu ya kabala betha nalor kani ulaong balada kim buram kaseng kan sa shim me kasin jam bahaka khatsan terik kan sabu da khrdop talasi khnang banlap kinu ki trok ki bakit shisha kumbala betha bat ki bakit palat put. Nama liang jang ka kisiran korskal ni adin ba nila yesong perhat namta kasurok hatai po area jong karanikor kabayat yang ba kasinong ranikor kro bat hadu ampung kaban lech samusram ye nakaliang jungi ile perhat adin ba ngili ki trok overload ki babon mahal ki balayat ta man kamit ke ngili ke jingjot ki surak ngili ya ke jing tua ki jing hap itu ki kenro itu ki jingking margi adu menta apo jong ketu ke area ka surak kaba ki jingking ki dangdon adu nyotli ki badang de ki ciking dieng te hangsha kini kaba man kapor ka juan ra ki jing ko akayat ke yang nomor ba kini ki jingking man kapor ki cuyai pentut kijing ikut nomor pa ka jengiat ki kali overload menta kalong lapun ma ikini ke ba nakliang seng ngila syong perhat ba ya menta ke mar kadai ke porliur ke surok ru kala syong jam kijingking ke ba telot ke ba nakliang ke pliudi ke balabu iki sainbot menta lapalat sibnai kalabu man ki jingking ding ki labu bankit kendai ton te seng nakaliang jungi ngimkhang ita kitrok kiban iat ndrei nang nei sakmat nadu khatsan tarik kidei ban kit bet saupot amdei ban palat ya saupot ya kajingkit jungki khnang ba kajingkit kanomlong overload palat te nomar ba mi ba kajingkit overload kan bu jingma shibun iki jingking nomar ngidon ya main jingking bajrong ngidon artli ke badon ha Borbersing Bridge barka hapo umpung tikini kijingking gede bala rimba hapo umpung le te kabangi kwa nakaliang jungi baki trok gede baniat kawai kimde baniat kaju bopor lada kidon kitrok ko perlu te kum kini nakaliang seng di pentep syaparo kin ki banyak trok ki bakit kok ki ba warna po nong jeri ki bayat lang bay ketu surok so bahan adu khatsan terik amdai ban aidau kanu nakaliang kaseng ngikwa kibaladon lupa kibaladut lupang te po nong jeri kibalad full load kide ban mino kide ban nyo nadu khatsan tarik kaseng ngin bono ye kajing chiking kaba kinya kin tabet saupot kimde ban palat ya kasaupot nomor karton kanlong hapo da kuno hapo kharlaiton kide ban kit ya kata nakaliang kaseng nomor ya manta mardai poslap kepada songjam ka lenti kesengkin ni kentu pakin ya trelang barkaseng te kani kalong gajing kentu jungi nakaliang karan korskel yang labdi po ke kisiu ba sobaha ban ya trelang barkaseng nakaliang jungi
ba hadin bangilai ba ya kajing penjari jong udisi apo district man penjari 14 RPC apo iya kitu jingking kasilong tangasla kapsen trekam te kini ka 14 RPC jong ka district ka bala penjari de udisi insa pentrekam nakaliang jong ka KSU ya kita ke area barkoi takani kamdei tangai ka surok jong ka ko ke area bordar jingi poran kor rai kene ka surok ka bawan nama korwat kabayat lang bay kanong na bat ya bat mi poran kor kaneru ya menta kaporliu nila saki menta ki baga jingtwa kini kenro ya menta porliu sobha ndai bankit overload te kuntahi na kalian jungi kaseng ni kentu ya baro bat ki ba kini trelang ba na kalian jungi kaseng adu kapsan tarik nginom sengap yano lada kidon ki ba kit overload palat adu kapsan tarik